Assalamu alaikum урматтуу башкалардын көрүүчүлөрү, биздин подписчиктер, биздин мекендештер амансыздарбы? Бүгүн 2019-жылдын 22-февралы. Биз сиздерге бүгүн Баткен областынын Үчкоргон мал базарыны көрсөтүп бермекчибиз. Үчкоргон жергесиндебиз бүгүн. Берекелүү жума күнүңүздөр маарек болсун. Үчкоргондо баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Bu erkek kulunlarda görsete keteli. Uşul kulunga 30 bin som dep pazarda turat. Qaysi yerden alıp geldin bunu? Karacıgaç'tan alıp gelişiptir. Erkek kulun 30 bin som suraşıp atır. Bu janındagı kulun eken. Baası 30 bin som deydi anındağı. Бұл erkek tayga olsa 40 bin som suraşıp atmış toru kaşkaga. Janındağı olsa baga 50 bin som suraşıp attır. Kaşkası olsa baytalı gen. Basın bilemiz hazır. Öspürüm baytalı gen. 45 bin sırap çat. Bu erkekte bağ olup çatat şurada. $26 bin som beri atışıptır şu an. Bir çatışıptır. Бұл тайта көрсете кетели. Тору кашка экен. 35 bin som кеми бар экен. 4 туягы тең ак экен мунун. Эскерте кетебиз. Базар 30 bin som кылып жатат экен. Сатышпаптыр 30 bin сомго. Бул болсо жазга кунан болот экен. Bir жарым жашар чоң. Minip үйрөтүлгөн эмеспи? Үйрөтүлө экен. Канча дедиңиз баасыны? 80 bin. Баасы 80 bin сомна. Өспүрүм. Тай экен. Жазга кунан болот, эскерте кетебиз. Базар канчалык атат? 55 bin. Базар 55 bin сомго көтөрүптүр. Пародасын эскерте кетсек, Орловский пародадагы экен. Сиздерге Орловский пародадагы ушундай өспүрүм кунан издеп аткан болсоңуздар, номерин дагы айта кетели бир жолу. Номерибиз 0500 менен 94 91 52 номерине чалып байлансаңыздар болот экен. Бұл кысыруу экен порода. 60 bin som сурашып аттыр ушул уйга. Бул жанында турган чоң экен. Мунун да 60 bin som кеми бар дейт. Учурда баа болуп жатат ушул уй. Канча беришип атат? 48,5. 48 bin 500 som berip жатышат учурда. Ушул бука баа болуп атат. 55 bin som берип жатышат ушул букага. Же болбосо 290 сомдон союп этке тапшырып бер деп эки вариант менен баа болуп жатат экен. $55 bin som берип жатышат. Учурда кызуу баа болуп жатат. Эскерте кетебиз. Этке тапшырган болсо 290 сомдон берет экен. Ич майы, бөйрөк майлары эсине калат экен.
Bu kara bukany da görsete keteli. Uşul bukany 80 ming so'mga bozorda bağlışıptır. 80 ming so'mga satılbaptır uşul buka. Sana verdim dep dur benim. Yaşı olsa 3 yaşar buka eken. 3'e çıkma. 100 ming so'm dep duruşat. 80 ming so'mga satpaptır. Bul bukany olsa 69 ming so'm uçurda bağ bolupattır. Bunun yaşı kança? Yaşı. 2 yaşar buka eken. Abul bukany olsa 68 ming so'm berip жатышат ушул букага. Uçurda. Bu bakçı buka eken. Bakçı buka eken. Bağısın kança dediniz? 55 ming eledi. 55 ming so'm deptir şunu. Kança yaşar emi? 2 yaşar. 2 yaşar buka eken. Bu bakkan. Ушул кетип аткан ойду 41.700 сомго беришкен жок. 41.700 багылышты. Кашка саан ойду көрөлү. Торпого да кашка экен. 4 туягы тең ак, торпогунда өзүнүн дагы. Багасы канча сурап аттыр көрөлү. Канча деп атасыңар, Ушул саан ойдун 100 миң сом кеми бар экен. 3-чү торпогу менен. Торпог эркек бургачыбы? Erkek torpağı menen. Kança litre sütü var? 10 litre sütü var deydi. Ona ne yaptı? Ne gelinlerine gösterip gidelim. Bu sağan uydum basa 60 ming so'm kemi var eken. Torpağı kança gündük? 2 cumalık torpağı menen eken. Süt kança litre süt verip utatayım? 10 litre. 10 litre sütü var eken. Kançanın tuğma? 4-nчü? 4 tuğma uy eken. Bu duybası 5 litre sütü var eken hazır. Boğaz uy eken. Pazarda 40 ming so'm berip atışıptır. Şu sağan uyda da görsete keteli. Kança gündük torpağı em? 3 günlük torpağı eken. 3 günlük torpağı. Kançanın tuğma uy? 4-nчü. 4-nчü tuğma uy eken. Bağısın kança dep atasın em şunu? Bağısın 70 deyip 60 kılıştı beli var. 70 ming so'm surap attıdır. 60 kılıştı bu. İçine koysa beredi ekensiz da. Jakındap kaptır da. Ha, yakında. Jakındap kaptır. Ya hazır 59 yen veri var abi. Öz altı. Bu bunacını aldıdır. Asıl değil. 10 günde tuvat. 10 günde tuvat dedi. Kança kaldın dayız? 38'ge. 38'ge. Kançanın tuğmayam bu? Birinci can açma. Can açma. Ne 5 litre 38? sütü var. 5 litre sütü var eken. Hazır şu günde. Ya tuvattan giyin. Ha tuğmandan giyin mi? Yılın erkek tuvat dedi. Artı içi bir orkalan yiyor zaten. Bir tane açar. Ana. 5 litre sütü götürelim. Loko 57 ming so'm kalındır. Naqnajınlarda görsete keteli. Kança kaldın deysiz şunu? 23 ming so'm kalındır. Sıraz ele satılat eken. Sebep ketesin de. Arkısıçı? 22 oldu. Bunысы 22 ming so'm boluptur. Spat 22 700 oldu. 22 ming 700 boldu bu çekedegisi. Ha, çekedek. 22 ming 700. Kesem ne zdaç kaytar. Ular satılat eken içine. Faydasını verse ordunda ele satılat eken. Kesek bol ket bakalım. Bu torpaqın bahası olsa urgaç torpaq 15 ming so'm eken. Nar qarasıçı? Arkasına hem dışkandan aldı. Ha? 18 ming so'm. Ha ögüz be bu erkek eken. Erkek torpaq 18 ming deydi. Bu erkek torpaqtın bolsa 25 ming so'm kemi var eken uşul torpaqtın. Ularınınça
Bana 15 kamu var. Ortasında 15 bin. 16,5. 16.500. 16.500. Erkek mi bunlar üçü öten? Yok erkek bir kaçı. Mına ortada urgaçı. Ortada surgaçı. Bu iki chettegisi erkek torpaktor eken. Жайлоо кайдачу. Мына эки эркек торпоктордо көрсөтө кетели ушундайларды көп суранып атасыздар. Мына бакканы. Ушул экөөнү 58 миң канча алдыңыздар? 58.500 сомго берип эптир. 60 миң болушу деп турат экен. Bu mitiz qo'chqorlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mitiz qo'chqorlarni daha ko'p surab atasizlar. Mana ko'ringizlar. Uchovi teng. Mitiz qo'chqorlar ekan. Ondaşıga bu yaşları kaçadan? Ikki tish? 4 tish qo'chqorlar ekan. Baholari 14 ming so'mdan ekan. Mana 4 tish qo'chqor. Kasaplar abi 14 binden alıp yetişti. Yekti aldım 14'den sattım. 14 ming so'mdan satılıp tur mına bozorda, Uchqo'rg'on mol bozorida. Bu qo'ylarda bolalarni bile keteli. Hem qanchadan boshtaladi shu qo'ylar? Urg'achilari. 6 ming so'mdan 12 ming so'mga chayin ekan. Bu qo'ylarning bolalari. Mana mezdu kichkina qo'chqorchi. G'oz qo'chqor. Bu 5 ming so'm ekan. Uloqlarda ko'rsata keteli. Bu Tashkentskiy parodadagi 2500 so'm. Ha bunisi-chi? Bu satıldı. Bu qancha satildi mushul? 33. 3300 so'mga mushul satilibdir. Bular tekevi. Teke de. Kecha 3,5. 3,5 ming 3500 ekan. Bu uloqni da ko'rsatib ketaylik. Qanchadaysiz? Yarım kamu. 3500 so'm. Erkek purg'achi bu. Erkek ya. Tek ekan. Serke. Serke. Tekeni daha ko'rsata ketaylik. Shuni bas qancha buna cho'ngining? Ona yine bala o. Ha, yene bola, bu echki mi? Bu yene bola ekan. Yene bola qancha surab otasiz ham? G'oz. Yarım diye atar. Ulog'i bilan 4500. Bu uloqlarchi? Ulan. Bana 2,5 bin. Yargı 3 bin kamı var. 3000 so'm kemi var bunisinin. 2,5 ming so'm kemi var ekan bularning. Çok koşun ya. Koşun. Qancha berishdi? Qancha berishdi? Shularni aytdi. Alını almıştır. Ha, yene bolaga barter ketdi o. Barter. Variant. Ha, yene bolani variantga surayaptir almashtirgan. Bu bo'z Tashkentskiy parodada echkinda ko'rsata ketaylik. Echkivicha uloq bu. Süt bağıtında değil mi bunlara? Süt beredi. Hem bunun şunu qancha surayotasiz boğasini? Özünü. 3000'ge oldu. Ha, 3000 so'mga olinibdir bu. Bo'z ekan. Uloq ekan da. Allah. Birinchi tuma o'shanda. Birdi tuma o. Ha bu yangi qorim. Jang ochmak ekan. Yangi açma. Bu oqchi. Ondan yangi açma. Bu qancha ham bunun boğası? Bu 3,5 kam oldu. 3500 so'm kemi var. Bu uloq menanchi? Burada uloq menen 3500 so'm ekan. Mına Oşantep Uchqo'rg'on mol bozorida bundan tep ayaqtadi. Bizning kanalga qattalalik bo'lsangizlar, qattaluuni unutmangizlar. Berekeli juma gününgüzdür. Muharek bolsun deb sizler bilan qo'shilamiz. Eğer de sizler Oshqor kanalını izlep жатқан bolsangizlar 0703 87 70 37 nomerine çalıp baylansanızlar bulut biz bilen.